Ostaci aviona pronađeni su u Alpima na nadmorskoj visini od 2000 metara. Prvi poziv za pomoć posada aviona uputila je 45 minuta po polijetanju. Airbus je letio iz Barcelone za Düsseldorf. Okolnosti pod kojima se desila nesreća i mjesto nesreće ukazuju kako nema preživjelih. Želim izraziti sućut svim obiteljima koje su pogođene ovom nesrećom. Još ne znamo identitet žrtava. Uskoro ću se sastati s njemačkom kancelarkom jer prema nezvaničnim informacijama najviše je žrtava iz Njemačke. Poziv za pružanje pomoći snimljen je u 10 sati i 47 minuta. Na osnovu tog signala je utvrđeno da se avion nalazio na visini od 5000 stopa u nezavidnoj situaciji. Portparol francuskog ministarstva unutrašnjih poslova Pierre-Henri Brandé izjavio je da su ostaci aviona kompanije German Wings koji se srušio na jugu Francuske pronađeni u Alpima na nadmorskoj visini od 2000 metara. Brandé je rekao da predstoji izuzetno dugo i teško pretraživanje terena zbog nepristupačnosti. Povodom pada aviona medijima se obratio i francuski premijer Manuel Valls, a ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve uputio se na lice mjesta. Valls je novinarima rekao da uzrok pada aviona za sada nije poznat. U avionu je bilo 142 putnika i 6 članova posade.